Sanibonani bafethu, ngithemba ukuthi yonke into ehamba kahle. Ngithi nje ake ngigijime. Ngimatasanyana lapha kodwa ngithi ake ngigijime ngithathe lesikhathi ngeke ngize la. Ngizokhuluma ngento encanyana nje. Engibona imibuzo ivuka kubantu kakhulu lapha go Facebook. So umbuzo ke la ube kanje. Uma ngibhala ipost, mina ipost yami lapha beyithi uma ngabe wachithekelwa umntwana, wachithekelwa isisu, kumele ukuthi ulungise uhambe emanzini uyogeza ekhaya. Uma ngabe bekwazi ukugeza ekhaya bekugeze, uye emanzini uthatha umelaphi uye emanzini uyogeza, ubuye ekhaya wenza iladi lomntwana, umuphi igama, umkhanyisela izibani, umgqokisa impahla. Kodwa ngaphambi kokwenza lokho bese wenza inkonzo yababelethisi. Kukhona lenkonzo yababelethisi mina ngiyazi yenziwe eNazaretha kakhulu, amaNazaretha. Lapha kusuke khona uyobeletha lowo mntwana wachitheka. Ngithi lo mntwana uchitheka kwakhe awuzange umtete, kwaba ukuthi uyandlula emhlabeni. So kushuthi umphefumulo wakhe usahlezi lapha esiswini sakho. So ke manje sekumele uyombelethe lo mntwana, umbelethe, hamba uye lapha na komama abadala bakhokhela benza inkonzo yababelethisi, bekubelethise lo mntwana ukuze efike kahle emhlabeni, somgqokisa impahla, usomphila igama, usiyazazi ukuthi ubani, usogezile, suba isithunywa esihle kuwo. Noma wakhipha isisu, kumele uqale ngokushweleza, ukhipha uthela imbuzi emhlophe, hambe ushweleza ekhaya emsamo. Ushweleza umbelethe lo mntwana, geze, bese wenza ababelethisi uyambeletha ngoba wafela ngaphakathi kuwe. Ngoba abanye kusuke ngahlukile nokuthi umuntu yazi uhamba nebhokisi la esiswini nebhokisi ngoba wandlula umuntu emhlabeni. Lasimbuzo ivuka kwabanye uthi mkhulu, uma ngabe wahlukana nomama womntwana lo enithandana ningakayenza into leyo, uyamdinga uyenza kanjani? Isithi impendulo, emoyeni umuntu kamoya usebenza, angakwazi ukwenza into eyodwa ngesikhathi esisodwa kodwa endaweni ezehlukene. Umuntu kamoya unalawo mandla, leyo ability leyo ukuthi enze izinto eziningi ngesikhathi esisodwa endaweni ezahlukene futhi. Okusho ukuthi wena nje angiqali la, abantu besilisa bakwazi ukwenza inkonzo yababelethisi because umuntu wesilisa akakhulelwa. Umuntu okhulelwayo umuntu wesifazane akakwazi umuntu wesilisa ukuthi angenze inkonzo yababelethisi. Yena angakusupporta uma ngabe khona empilweni yakhe sekhona, uma engekho futhi akekho. So ikanje lento, uma ngabe nanithandana kwachitheka umntwana, nisathandana asinahlukana naxabana, omunye wabheka le impilo yakhe abheka le, abanye beza bakhulumisana namhlanje, so angeke beze bekhulumisana nomntwana, uzomunye uthi hayi khathi ukhumbula manje yabona ukujwayela kabi. So ilungiswa kanjani into kanjalo, ilungiseka kanjani into kanjalo? Into kanjalo iyalungiseka ngoba ubaba womntwana uyakwazi ukuthi ehambe eyemanzini beyomgeza umelaphi noma ekhaya bemgeze, because akugeza umuntu wesifazane kuphela, kumele siyiqaphele, akugeza umuntu wesifazane kuphela because kusuke igazi lomuntu wesilisa negazi lomuntu wesifazane, so kubabili kusuke kuphoqelekile ukuthi nigeze. So umuntu wesilisa uyahamba eye kuleyo nyanga leso sangoma ekhaya, befike bemgeze, emsusela lesinyama sokushonelwa bemgeze, ebuye umuntu wesilisa enze iladi, yabona, enze lo mntwana wakhe iladi, emethi igama, emniza igama, emgqokisa impahla, uthenga impahla ngithe encane, so methile igama lo mntwana. Nomama esadini lakhe le ayisi mhlawumbe usohlala le kozanini, uyakwazi ukuzenzela naye, ehambe eyogezwa, enze lo mntwana iladi, ebese emethi igama, enze ababelethisi. Umbuzo wasoba khona ukuthi akuze ukuhlupha yini mkhulu uma ngabe simethi amagama angafani? Impendulo yasuthi cha, akuze ukuhlupha lokho because ngishilo ngathi umuntu kamoya once waqala uphuma ezweni lamoya ezovakashela abantu abaphila emhlabeni. Ubaba uma ngabe umntwana wakhe emethe ngosiyabonga, lo mntwana loyo ufika kuye ubaba ephusheni noma ufika kwezomvakashela as usiyabonga, because akethu baba umethe ngosiyabonga phela nabo ba understand ukuthi sebehlukela abantu abasekhona wona. Uma ngabe umama emethe ngegama lika Sipho, umntwana uzothi masefika kwezovakashela ufika as uSipho, akafike as usiyabonga, uyabona, ufika as uSipho as long as umntwana elungiseliwe yena lento ayicelayo nayifisayo ukuthi abe muhle ezweni likamoya. Kufana lento ifana nani, ifana nalapha inkonzweni yamaNazaretha. Uma ngabe singabafowethu sizalwa ndawonye kodwa senginomuzwa wami le, umfowethu nomuzwa wakhe le, uma ngabe umfowethu ephuza utshwala, mina ngiyinazaretha, ngiyakwazi mina ekhaya ukuthi mangithathela abantu abadala amathikithi ngibathathele, ngimthathele mhlawumbe ubaba ongasekho emhlabeni wami ozalayo nomfowethu, ngimthathele ithikithi mina ngimgeze,
ebeyiNazaretha uthola umfowethu akakwenzanga lokho akusho ukuthi ubaba usezovakashela mina kuphela because ubaba uzosivakashela sonke kodwa ubaba uzohloka ukuthi mangabe ubaba efika kimi ngithi mina ngamthatha ithikithi ngamenza waba yiNazaretha kimi mayefika ubaba ufike eyiNazaretha kimi lento engamenza yona uma esesuka eya kumfowethu ngoba mhlawumbe umfowethu uyayiphuzela utshwala mhlawumbe uyayiphuzela utshwala egruvela mayesesuka yamfowethu uzofika ayilento umfowethu amenze yona mhlawumbe uthatha isitshwala gwayi sakhe maya kumfowethu efake sona eshone khona kimi ufike efaka umNazaretha baseza yimi ngoba mina ngamenza umNazaretha so umuntu ezweni kamoya ufika kuwe ngalendlela wena omenze ngayo kufana noma ungahamba ufike uganga umuntu uma ngabe ubulela umuntu uma ubulela umuntu kubo kwabo bahamba befike bemlungisele lo muntu loyo ebemuhle kube fike njengethonga kodwa uma ngabe esezohlasela wena akafika beyithonga akusho ngoba sebemlungisele kubo nakuwe wena ombulele sozothi uma umbone ephushe mhlawumbe ngephuthu umbone njengethonga cha uzofika enalo meso wamgoza ngawo yabona owamgoza ngawo ngoba awukwenzanga okulungile kumele ukwenze so umuntu kamoya akuhlupha futhi uma ngabe le nahlukana noma umngane mhlawumbe noma umngane awazi ukuthi imuphi owayekhulelwe ekusekelwe sisi lokho akuhlupha wena as long ulungisele lo mphefumulo ongasekho emhlabeni ukuze ukwazi ukuthola ipeace ngoba into esilwelayo singabantu ukuthi le mphefumulo yabantu abangasekho ithola ipeace the moment le mphefumulo ithola ipeace is the moment nathi sithola ukuthola emhlabeni senzakala lezi sithola izinto ezinhle emhlabeni uyabona so akungakubambi ukuthi ubani wabengana akungakubambi ukuthi ubani wabengana hamba olungisa abamele ulungise wenza ilati lo mntwana wachitheka lo umlungisele uma uthi ubaba wakhe mhlawumbe uyamaza akafuna ukuthi ulungise ungangeni lapho uyo mntwana kuye mangabe ungalungisanga asithi ke mhlawumbe lenasi lesimo lesi umama nobaba nabo umama uhambile walungisa umntwana but ubaba umntwana akafuna ukulungisa yena lo mntwana uzothi mayifika kumama efike muhle efike egqokile efike negama efike ejabule efike esuthe edlile kodwa uzothi mase yakubaba wakhe ngoba wakhe akazange evume ukulungisa noma akamlungiselanga uzofika agqokanga efike emhluphe usho lo mntwana mase evuya ngaba la kubaba manje ufaka amabhadi ngapha kumama ulethi inhlanhla ingoba ipeace akayitholanga akayitholanga evela kubaba so lento asiyilungiseni bafethu mase ngalungisa kanjalo ziningi izinto ezingabona ukuthi zikhanye bese siyalunga ngiyabonga kakhulu ngani zekahle